Dyfri Gwyn Evans. Crinc. Bodofn. Sgript fel Assyrian. Be di enw'r gan Gotie yna? Gotie. Dwi'n licio hwnna ar y funud. Ti'n gwybod enw'r gan Gotie? 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 Sut ti'n dweud o? Dwi'n siŵr enw'r gan, ond can gyn boi enw Gotie. G-O-T-E-E. Gotie. Gotie. Willy Wonka's Chocolate Factory yr un gwreiddiol. Yr enw palwmpas bach na. Peidio cael... Na, dwi'n cael mynd hoff, cael ymarfer. Dwi'n licio ymarfer. No. Rodri Miles. Aneurin, achos fod i cyntaf yma. Bod nhw'n precious. Rodri Miles. Gweddio i ddiw na i ddim anghofio'n eiriau. Rodri Miles. Dwi'n meddwl na angen mwy na un gair i ddisgrifio Rodri Miles, ond dwi'n cael ei alw'n miles away am ddim byd, ond mae o'n star.